بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الدرس الثاني مجتبة تشفيت من كدوانغا دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. تليكو لسوني يا كبيري تاسمبا يكولا بلسوني يا سوكا nga tulaba ekiyitibwa hadha era ne tutegeerera ddala hadha kyeki. Katuli ku lesoni ya kubiri ekwatagana ku dhalika. Dhalika kitegeeza that, amakulu kiri. Twagamba nti hadha lesoni yasookera ddala kino oba this, kati kino dhalika kitegeeza that oba kiri. Okugeza, oyinza okubeera ne kkalaamu nga n'omulala alina ekkalaamu, oba okutta eyo n'ogamba nti eno kkalaamu yange, ate omulala waba akutte nga takumpi ng'omulaba oba ogamba buga nti eri kkalaamu yange, tugamba nti eno kkalaamu yange ng'ate tekuli awo enjawulo nti this kitegeeza ekikuli okumpi oba hadha, ate ekyolwali kye tugenda okulaba dhalika kitegeeza that, kitegeerekese bulungi, amakulu kiri nga kikuli wala. Okugeza, tugenda kulaba ebintu bino wammanga. Eyo munyenye, yaleetanga eyo munyenye, n'agamba atya? N'agamba nti ma dhalika, ekyo ki? Ma dhalika, ekyo ki? Sorry, kiri ki? Kiri ki? What is that? Ng'olengera kirengere nga kikuli wala. Dhalika najmun, dhalika najmun, eri gy'olengera najmun kitegeeza munyenye. Najmun ye munyenye. Ma what, nga twaga nti ma hadha, kati ma dhalika kiri ki? Tayib, n'aleeta ekintu ekyo ogw'omuzikiti. Hadha masjidun, guno omuzikiti. This is a mosque, amakulu nga gukuli kumpi ti hadha kino oba guno masjidun muzikiti. Ate kitegeeza ennyumba eri gy'olengera eri ewalako n'omuzikiti. Wadhalika baytun, wadhalika baytun, ate eri gy'olengera nnyumba. Eno wa etegeeza and, wa and. Wadhalika baytun, ate eri nnyumba. N'aleeta ebirala. Eyo mbalaasi, tugamba nti hadha hisaanun, hadha hisaanun, eno mbalaasi. Hadha hisaanun, hisaanun ye mbalaasi. Ate eri gy'olengera eri ewalako ndogoyi, netugamba nti wadhalika himaarun, ate eri gy'olengera himaarun, amakulu donkey oba ndogoyi. Hadha ng'ekuli kumpi, dhalika ng'ekuli wala. Tayib, kino ki ky'olaba? Adhalika kalbun, eno mbwa. Adhalika kalbun, eno mbwa. Nedda, of course si mbwa, eno kapa. Tugamba nti la, nedda, la, nedda. Dhalika qittun, dhalika qittun, eno hamza twagiraba ne la twagiraba gye twalaba mu lesoni eyasooka. Dhalika qittun, eno kapa. That is a cat, eri kapa. Naam. Tayib, ate ekyo ki? Tubuuza ma dhalika, kiri ky'olengera ki? Kiri ki? What is that? Dhalika sarirun, buli buliri.
bw'olengera oba bw'olaba bw'oliri. Oyo musomesa. Yaani oyo? Is that? Man hadha. Ate oli gw'olengera ani? Man hadha wa man dhalika. Ono ani era oli ani? Tubuuza nti man hadha, ono ani? Wa man dhalika, ate oli ani? Man twagiraba mu lesoni eyasooka. Hadha mudarrisun, ono gw'olaba musomesa. Hadha mudarrisun, ono musomesa. Wa dhalika imamun, ate oli gw'olengera imaamu. Dhalika imamun, oli gw'olengera imaamu. Hadha mudarrisun, ono musomesa. Mudarrisu ye musomesa. Imaamu ye muntu akulembera abantu esswala. Eryo jjinja. Singa tubuuza nti ekyo kiri ki, olirengera tolitegeera, obuuza otya? Kiri ki? Ma dhalika, kiri ki? Dhalika hajarun, liri jjinja. Dhalika hajarun, liri jjinja. Tayib. Ono sukkaru. Hadha sukkarun, ono sugar, sukaari. Ate ekiri ky'olengera? Wa dhalika labanun, gali g'olengera maki? Mata. Labanun ge mata. Olenzuga nti eno tugayita halibu, nago gabeera mata. Labanun ge mata. Tayib. Mu bye tulabye ebigambo ebipya mu lesoni yaffe eno ey'okubiri, tulabyemu imaamun, ne tulabamu hajarun, ne tulabamu sukkarun, ne tulabamu labanun. Imaamun, hajarun ejjinja, sukkarun sukaali, labanun amata. Ebyokuyiga mu lesoni eno bye biriwa? Mu bye tuyize mu lesoni yaffe eno ey'okubiri, tuyizeemu dhalika. Ne tugamba nti dhalika eno gy'olaba ismu ishara. Ismu isharati, linnya eriraza. Naye nga liraza ku ki? Lil mufradi al mudhakkari, ku kintu ekiri ekimu naye nga kiri kisajja, naye nga kiri ba'id. Al ba'id, naye nga kiri wala. Okulaza ku kintu nga kisajja naye nga kiri wala. Al aqil, nga kirina amagezi, kyawula, kitegeera, oba ghayri al aqil, oba nga tekitegeera. Okugeza, kiyinza okuba al aqil nga kitegeera. Dhalika rajulun, oli musajja, ategeera, ayina obwongo. Dhalika mudarrisun, oli musomesa, ayina amagezi, ategeera, ayawula. Dhalika talibun, oli muyizi. Bano bonna balamu oba bategeera. Aqil ye muntu ng'ategeera. Ate dhalika esobola okukozesebwa ku kintu newankubadde tekitegeera. Okugeza nga dhalika najmun, eri najmun. Dhalika baytun, eri nnyumba. Dhalika hisanun, eri ki? Eri mbalaasi. Bino byonna tebitegeera. Tayib. Nga tumaliriza. Man hadha wa man dhalika. Man hadha twakirabe nti kitegeeza ono ani wa man dhalika. Eno man hadha, eno man yokka su'alun, kiba kibuuzo anil qaribi al aqil. Man hadha su'alun, kiba kibuuzo, kuba kubuuza naye nga kubuuza anil qaribi al aqil, ku kintu ekikuli okumpi ate nga kitegeera. Okugeza tujja kugamba bifo nga tutunaleeta ne tugamba nti man dhalika, ate ono ani? Oli ani?
oli already dhalika tujirabi ne hadha ne tujiraba kati man dhalika su'alun nakyo kiba kibuuzo anil ba'id nenga kikozesebwa ku kintu ekiri ewala al-aqil nenga kitegeera oba ku muntu tugambe ku muntu tugambe kale ku muntu man ekozesebwa ku muntu kategerekese omuntu yenna tukozesa man ate ekitali muntu tukozesa ma mu bimu ku bye tukozesa man ebirala mulimu malayika n'omutonzi man teva malayika ozijja okubuuza sijja kubuuza man rabbuka man hadha okugeza wano ku man hadha hadha mudirun onani hadha mudirun ono mudir amakuru director oba manager abira mudir man hadha onani hadha imamun ono imamun ate wano ku dhalika tuyinza buuza nti man dhalika oliani dhalika mudarrisun oli mudarrisu somesa ate tuuza nti man dhalika oliani dhalika talibun oli muki muyizi mutegedde njawuliro wakati wa man hadha ne man dhalika atalitegedde bulungi nga weetaaga ebisingawo ennamba yino taibu nga tumaliriza era ano ke kasembayo ma hadha ne wa ma hadha wa ma dhalika ma hadha kino kiki wa ma dhalika kiri kiki tuyinza okugamba ma hadha kino ki kino ki nga wekiwulira su'alun kiba kibuuzo anil qaribi ghayri al-aqil kibuuzo naye nga kikozesebwa okubuuza ku kintu ekiri ewala nga tekitegeera ekintu kyonna nga si muntu tukozesa ma ekintu kyonna nga muntu tukozesa man waliwo ekintu kyonna nga si muntu nga muntu kosi makulu buli muntu yenna tukozesa man olw'ensonga aba ategeera ma dhalika kyusa mbukyusa wali hadha tekawo dhalika kiba kibuuzo anil ba'id kibuuzo ekiraze ewala ghayri al-aqil nenga tekirina magezi oba tekitegeera nga si muntu okugeza ku bino ku ma hadha tujaga nti ma hadha oliani hadha hajarun dirijjinja ma hadha kiriki hadha hajarun dirijjinja ma hadha kiriki kyenengera hadha himarun eyo ndogoyi طيب ma dhalika dhalika laban kiriki olengera galimata ma dhalika qittun eri pusi nabwe kityo lesoni yaffe egenda kubanga ekoma wano insha Allahu ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin tusisinkane mu lesoni eyokusatu insha Allahu ta'ala.